Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole voin himim ku thlani somni pakhat thole ni ani a tun rum chu kan chen na ram India ral thuam nei thar India defense ti chak tu le malam pan tir tu ral thuam panga kan ron thur chuaka heng ral thuam te hian China le Pakistan norna India tan ra bi poimo aron tuka India military tan bung thar min kai puimek conventional ral thuam India na kol thar te hi Indona polo thleng se India man rim ber tur te an ni ole mi zo te hi India minol pui a in kan pian jele culture tradition background po danglam bik ti chu ke ni mai ni lo central vai ho te hlei khuan an hra chiang ram boi na hrin chua vai huat na chuan mi zo nol pui min tuama voin ni thlengin chu mi ril rupu tam tak kan lom hei hian India ngai san lo na le India sipai thleng po mu san lo na siama ma se kan hriat tur chu India hi sipai chakna lama ramro pui te zinga an tel ti hi ni ma se indo tak tak tur chuan tun Ukraine indo atanga lang chiang em mai chu nuclear ral thuama poimo em rualin indo na man rimber conventional ral thuam nei that le nei tam hrim chu thil poimo takani duangin India hian ral thuam stock anga tok lo mai chawa hei hi amalak na tur poimo takpo ni rengani amai ro chu economy sang tak US te ang ni lo ta ni mo anram sum de chua tam jok ral thuam siam le leina na mang the North Korea ang te kan ni si lo wangin ram mason tak ni turin mi pui mi mir mason a poimo ti hretu India hian ral thuam a ringota in sorbing theilowa ami pui te mason na ei bar sum de chua konga mason nan sum tam taka mananga ya ral thuam a ringot in sorbing thei ani big lovani baka ral thuam nei lok trewa that rualin indona ta na lo in rin lok awanga ral thuam lama sum tam tak man vak hian trul lova suma luang ral ve thei bokani amai ro chu a trul chen le poimo china chuan ral thuam lama India malak na chu akal chho zela nikum sang ni somni pakhat chunga defense lama India sum man ral chu tam tham takani US dollar tluk le ding on somsari paruk zetatling Hindustan Times in Asia dan chuan sang ni somni pakhata defense budget lian top 5 a India lang phaka US hi asang fal leya US dollar billion zaret pakhat a mangral panina China omin China hian dollar billion zani somko panni a mangral boka US le China te hian sang fal le ani Hindustan Times Asia dan hi chuan India hi pathum na noma India hian US dollar tluk le ding on somsari paruk defense lama sang ni somni pakhat khan mangrala UK na dota UK hian dollar tluk le ding on somruk pariat point pali mangralin pangana Russia omin Russia hian sang ni somni pakhat hian dollar tluk le ding on somruk panga point panga mangral thung kumin sang ni somni pani hian sang ni somni pakhat ne na khai khin chuan Russian budget hi aron sang uchuak hle pangana tangin pathum na aron in son chawa dollar tluk le ding on za somnga pali aron ni dor mai ni ole kan soi du ber sipai en kol na le ral thuam thar leile thom thatte defense lama mason na India sum man hi atlem lo ti hi ni hetiang khopa an mangturu chungpo hian a GDP atanga chuda za pani point pani vel bak India chuana manglo thung mason na na thonan mi puita chantur North Korea te anglo takina tamti nani ole kan thu puilama lu don toila India firepower ti punna tur patch breaking weapon panga tuna hian kan thlur bing dona quarter claim te atanga chut khan India tan thil thleng tam taka oma aram ria security dynamics a in thlak danglamna tam tak heng ral thuam te hian aron siama India le China in kara boina na sa tak chua nu khan India ho tu ten indo thut thei kan ni awanga an ral thuam hui khom lang sar te an ni a ate noi then khat tarla na ni lova India chakna defense lama kan tholna no phui tu zinga mian ni pakhatna chuan Rafale fighter jet country tangin India le China boy zual lai ni kum masa atanga thom lian tak nei tu chu Rafale khani country le lui to me friends could chuak ani ti te po country clip to nge yang Rafale hi friends Ramada Assault Aviation siam next generation combat aircraft ani
France thlawna siam chua ania India le France in remna angin combat aircraft somthum paruk zinga somthum pahnih chu India hian a dong to a bak pali chu India specific enhancement an siam hnuwa tuna tanga reilo te a India hian a dong le don China le India buai zual la ya India ron khal thlena ni lai te khan India mi pui an hlim hle ani kha Indian Air Force te point in rin tok na thar an nei pha sotani tuna hian India rama Rafale squadron pani omin Hashimara Air Base West Bengal le Ambala ateni in helai mun hi Rafale ten buzolan mangmek 4.5 generation thlona ni a mun hnai le hla mission nein ral thuam tam tak atlan wai le be ya athiat ther fur thaya lele tui pui in beina te en thlak na reconnaissance le high accuracy strike te pol sam takati thei turanga yani meteor missile trial khen chu Rafale pai tur leo leo siam chuani in India hian Rafale ina pai tur meteor chu France atengin tam tham takale nge he missile hi beyond visual range air to air missile ni in KM za vela hla po mel manuna chat thei KM za chu thui takani chu tenga po chuan mel maral thuam dan chet der na thlen thei Scalp cruise missile le Hammer precision guided ammunition te ala pai thei cheu mai heng missile te hi European scientists rual Intel khom ten an siamania a class tak zetani Rafale jet hian air defense laka put chua theina thiam thil la pai pon tuna he wang hian ramri le lam mel maramatla lu ta poi khoi turin arin tlak riau S400 missile system hei chunin om khopin kan soi to ome India le China in kara ramri buena punzela wangin India chuan Russia hne na tangin S400 missile defense system hi amamo ber pakhatani ti hria in US rek na le pressure na takara leilui ti pogan hreome China po in line of actual control kal tangin hetiang bok hi aron da ti hria tania India le China kharal thuam lian manga anin epmup mup kara in remnan siam chhotani Soito angin India laka countering America's adversaries through Sanction Act katsa kalpui turin US khan India avona sa lea Russia nenaral thuam leite chu US hian rek na dana siama chumi manga reka US chuan India avo khurmaya mase soi photo angin US hian India chu China epnan chanrol puya du awangin ala rek lozel S400 defense system hian UAV te melmar indo thlona te ballistic missile le cruise missile ten India poi an ron khoi tur an lo kap thladona fighter plane ka thlak theina kalson the target cheson lai ka na mobile target ka theina ground to air missile 9M96E le 9M96E2 te akap chuak thaya heng missile te hian KM za somni vela la a target cheson lai chu precision sang tak fu le chiang takin nan kap thayani target thui zo kap phak missile te po atir suak thei cheu kan hriat nual to wangin hei chu du to kila MQ9 Reaper drone US atanga Indian MQ9 Reaper drone a mu hi surveillance drone chak takani missile lawom taka kap chuak theya chu be pui thlak na ta na man thei ni in mun hlazo ka sipai tir lovin operation nei tura tir chu athayani be pui thlak nan melma tombu ka dar nante atangkai le US hian voi duai lo mang tangkai to India chuan MQ9 Reaper drone somthum Army Navy le Air Force tan som theu leitumin ma ala mekani chiang le dik tak precision taka melma bei thei strike theiani na hi athatna pakhat ni in en thlak na reconnaissance le covert operation ti na na thlanna omber polani MQ9 Predator drone te hi high value time sensitive le transitory target laka indona muna operation na manata na thatak zet MQ9 Reaper drone a thil ro puile tui om interesting ber pakhat chu a missile pai Hellfire missile hini in palila ya pai thei kap thel haulo turanga yania a target a dim haulo boka a khorche ne thin le tun na ya Hellfire missile manga beinu hun ber chu Al Qaeda ho tu Ayman al-Zawahiri khani in US in helpol roi tu azon na sat berani Osama bin Laden a thian pa le Al Qaeda oinung tu berani a
US khan rei tak an zon hnuwa a awmna an hriat hnu in he drone hi an tir chuak ta a awmna in chopin an phin dar ta ani pui tak ani Tejas Light Combat Aircraft hei hi chu soitam ngai lovin India chhul chuak India thlona ani atiat puile elpui thlona zinga chuan theina nga pol tak ani a rating po asang hle India scientist te siam chho ve liao ani Tejas Light Combat Aircraft mang hian Indian Air Force te hian theina an ti pungdon nge ya tuna hian Tejas MK2 an pe fel le trep nge India chuan Tejas Light Combat Aircraft somriat pathum leiturin asiam tu company tenen in remna an siama chung zinga somsari pathum chu MK1A aircraft ani anga som chu trainer plane ani don bokani Tejas hian ral thuam lo tak an phit chhuwa tir thaya Rafaelina pai hammer missile mang tura thuam ani bok Tejas thatna le chakna em chu azan na hiani composite man wanga ral thuam ritlem wangte radar signal yamte supersonic speed ani nate offensive air support tan apol pui leilam sipai te tan na tangkai taka tho theina te hini Soviet hlona hlui tak MiG-21 bishon India na man chu Tejas hian a thlak thoi don bokani DRDO missile India ramaral thuam siam chuak tu lian berle sarkar en kol DRDO scientist te hian missile thar an siam chuak renga anen chin deuh reng boka missile rin tlak nei tur hian an tho hlok le he wang hian de pui thlak na lian tak thaya po DRDO missile te hi India voucher pakhat an ni don DRDO missile tes masa ber kha ekni PMO prime emo tia soyania he hi medium range ballistic missile ania kilometer sang nia kap thaya accuracy hi sang nek le ngal accuracy chuaka dik zong soina ni ber mai rail emo khumual kongpuya changpua ka chua thei tura siamani heng missile te hi kanistera hun rei tak da thei ni bok missile danga en chin thar zinga chuan pralei potela hei hi khumuala tanga khumual veka mel makana chini in short range ballistic missile ani he missile hian KM za somnga atanga KM zanga thlenga kap thei bok missile dang en chin mek te chu helicopter manga ka chua thei chi te chu teng ka chiat na standoff anti-tank missile te long range supersonic assist torpedo le panika MK2 extended range rocket te anni conventional ral thuam thar thatak annia nel sual ol tur tak vek anni ICBM chungchanga chanchin thar berle langsar ber chu ekni 5 floatling taka ka chua thar khani a hei hi intercontinental ballistic missile ICBM ti a hriat ni in KM sanga zanga atang KM sangre ta thui ka phak anni India hian a test floatlin na churai to ma se tun na ya aron test thar le ani India hian ekni 6 asiam zo to ni in na soi thina ma se ala test lei thei lova a test lo chan na soi lem lo thung Masa Julai ni somni pariat sang ni somni pania India Defense News akhan KM sing khat aya thui ka phak tur ekni 6 Surya tia kau tur chu kum thum hnuwa test thei be se ani thu an ron soile ta ani engpo ni se India chu an ral thuam lama na satakin ma ala a trana la a heng ral thuam panga kan soitak te hian India Defense tlar ma na satakin an no phuidon nge ya China ne na kan boya wanga heng ral thuam te po hi nei thar kan ni ti ila kan soi sualom love ole in hlok pui nge kan bei sei